Ne zgodi se pogosto, da kitajski voditelj Xi Jinping tuje državnike osebno pospremi na ogled palač prepovedanega mesta. Toda obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ena tistih priložnosti, ko kitajski predsednik svojega gosta pozdravi z vsemi državniškimi častmi. Kitajski in ameriški predsednik bosta v naslednjih dneh spregovorila o številnih izzivih, ki so pred državama, azijsko regijo in svetom. V središču pozornosti bo severnokorejski jedrski program, o katerem Peking in Washington ne najdeta konsenza. Nič manj pomembni ne bodo niti pogovori o gospodarskem sodelovanju. Gospodarstveniki namreč od sodelovanja obeh velesil veliko pričakujejo. More than 5 years ago, China surpassed all other countries outside of US to become our second largest market. And it is also the largest contributor to our growth, creating jobs both in China as well as creating great jobs for us in America. Če so doslej interes za vlaganja kazala zgolj ameriška podjetja, ki so želela izkoristiti stroškovno ugodno gospodarsko okolje na Kitajskem, pa se ta trend počasi spreminja. Vse več je kitajskih podjetij, ki investirajo v Združene države Amerike. They become more interested in a more stable American economy. As American companies continue to invest more and more in China, they become more vested in a more stable Chinese economy. And this ultimately promotes unity, promotes oneness, promotes a sense of stability. I personally am really looking forward to these few days of the state visit, and I do hope that great things will come out of it. Večplastnega sodelovanja, ki bo temeljilo na spoštovanju, pravičnosti in prijateljski sinergiji, si želijo tudi v Pekingu. 中方愿意同美方一道，按照两国元首的重要共识，相互尊重、互利互惠、聚焦合作、管控分歧，确保中美关系长期健康稳定的向前发展。我想，这不仅符合中美两国人民的根本利益，也是世界各国国际社会的普遍的期待。 Za globalno skupnost je ključnega pomena, da državi uspeta premagati izzive, ki ovirajo še trdnejše sodelovanje. We're two big countries with diverse backgrounds, and we have some important challenges that need to be overcome. But by working together, I think we can make great progress. And if America and China are successful, that's going to benefit the entire world. Prav iskanju konsenza pri najtežjih zunanje političnih vprašanjih in utrjevanju gospodarskih vezi je namenjen tokratni obisk ameriškega predsednika v Pekingu. Ali bo srečanje predsednikov prineslo kakšne konkretne zaključke, bo jasno že kmalu.